Penampilan selanjutnya dengan nomor lot 5 yaitu Aura Hazimah Bakis akan membacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Penampilan selanjutnya dengan nomor lot 6 yaitu Khalifah Mawadin akan membacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya dengan nomor lot 7 yaitu Mahirah Azami akan membacakan surat Ali Imran ayat 144 sampai 146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun
wabarakatuh.